ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postem EA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Wanbok lingdo Mawphlang bat ke Marqueenless Ramsiej Shillong ki arngut ki Lahduh hak jinga ko Marqueenless jong ke 5th Shillong dan kiran balapelong de Meghalaya State Olympic Association hak step arpu artrik julio arja apsa kajing pelong yang ini kajing ko Marqueenless kalong kumsi benta ban rakhi ya ke International Olympic Day ya ke bala jurakhi man law snam hak arflai trik julio kabade gesngi balapun kha ya ke International Olympic Committee house nam khak praspa khandai psa hak ini kajing ko Marqueenless nakaliang jeng Shillong u Iwel John Ramsiej ulapoi hak kedan ke baar balusan kupar jerwa ulapoi hak kedan ke balai hakaliang jeng kenthe ke bala siudor pathau ulapoi hak kedan ke baar barki Evangeline Khongwer ulapoi hak kedan ke balai hak jinga ko mare jeng ke balasan pusnam garta hakaliang jeng Shillong uba badan tham ula job ke kedan ke baningkong kadba uba swanding maulong uba Lawrence Paryong kilapoi hak kedan ke baar bat ke balai hakaliang jogi kenthe ke kong Ralenda Marbanyang kala job ke kedan ke baningkong kat ba ke kong Smartless Marwen kala poi ke kedan ke baar ban ke kong Iba Mary Sulai kala poi ke kedan ke balai kat ba ke kong Kumoy Walang kabala kenjo hak kerta ke bah new host nam AA kala poi ke kedan ke besau yang ni ke jinga ko mare la kawe lama do assistant director jong Department of Sports and Youth Affairs uba paya biwar nombri ringkat ke jingsa khilang jong general secretary ke Meghalaya State Olympic Association uba finally el pariat mat kiwi Swanding Maulong, please come down. Lawrence Paryong, Arvin Basayomot. Third place, San Kupar Jerwa, chest number 064, please come forward. One more Lupasha for Iba Drop. Third place, San Kupar Jerwa. Fifth place, Mario Dani Heck and Rishan Mehi Riklap, chest number 041 in the 6th place. Third place, San Kupar. May I request our chief guest, Sir P.V. Wanbok, to please give away the special prize for the above 50 years. Above 60 years. Wanbok, one of the best runner in the senior category. Congratulations, Wanbok.